parte ruanulu. Jesus tau koroa liurainian. Jesus hatene nia tempo toona. La kleurtan nia sesai liurai. Atu perparaan ba momentu botne, nia ba ia fatin ida atau halo orasaun. Aman, oras toona. Po gloria ba ita botnya oan. Jesus hal orasaun makas. Mai be, eskolante sira senti kole. Isira toba bain hira Jesus halo hela orasaun. Jesus halo orasaun hutu tia, nia fanu sira. Nia hatete basira katak, nia tempu toona. De repente, ema balu nebe odi Jesus marsa basira. Sira lori mo soldado. Ema sira nela fiar katak Jesus makliurai rohan laik nebe maromak promete. Sira kesi nia liman ikaer nia. Jesus ni eskolante sira halai lakon. Soldado sira honai ulun balu lori Jesus bafatin ida. Sira tuku nia oin. Depois, sira lori tania ba Pilatus. Ukunain husi Romanian ihatete. Jesus koko atau hadau liurainya fatin. Kriminoso hane sana tengki mate. Nia la bela sai liurai. Ami hakarak liurai Roma mak ukun. Duke liurai bosok-bosok. Pilatus, prega nia ba krus. Pilatus kolea ba Jesus. Nia husu ba Jesus. Omak liurai ka? Jesus hatan. Hau nia reinu la os husi mundu ne. Pilatus la hanoin Jesus mak hal problema. Pilatus hanoin katak Jesus la sai amiasa ba Romani ukun. Parece Pilatus hanoin ia nilaran. Se hau hatudu ba povu sira katak hau mak ukun nia. Sira se husiknya livre. Então, Pilatus haruka ema baku Jesus. Soldado sira baku nia usikoti dala barak. Sira hamnasa kona ba Jesus makliurai. Sira fohatais nia horopan naru kor uvas. Sira halo koroa husi aitarak itau iha nia ulun. Sira tuku nia no hamoe nia. Viva! Liurai judeu nian. Depois, Pilatus koko atau husiknya livre. Mai be, ema sira hakilar makas liutan. Sira hakarak oh Jesus. Sira fo atenção ba Pilatus katak tempo toona. Então, Pilatus decide atau oh Jesus. Ni hanoin bani an rasik date. Então, iha foho kikoan iha cidade de Jerusalém liur, Jesus ema prega iha cruz e mate.